Zidikile izinto zakraka kwencindi yekhala. I-ANC yakha phantsi isitya sigcwele kumasipala waseMkhondo ne-DA yarhoxisa iivoti zayo. Uspesihle Mkhomazi wonyulwe wangumbhexeshi webhunga. Umalusi Dlamini sisithethi. Ngelixa umthokozisi Simelane ongumthuzibele engusodolophu. Kumele sikwenze ukuthi umphakathi uyayidinga i-service delivery, uyayidinga ingqalasizinda. Sinenkinga ka-Eskom ekumele sithole indlela yokuyilungisa ngokushesha. Emakhaya badinga izindlu, badinga imigwaqo engekho esimeni esikahle laMkhondo. Abaceba banikwe inkxaso engagungqiyo i-EFF kwaye iANC iphoxekile. Asijabulanga neze because siku majority. Yes, we will remain in majority of the 38, we will remain 21. Usodolophu omsha ufuna uqinisekisa ukuba ezolimo nezimbiwa zihlomlisa ulutsha lwale ngingqi.